bis lo apne so bhai phi ha kan ke tuition class lo ma kan ke YouTube par mentang an batai ke we ke jing ken ka ba de na ka code class 10 kata ka exercise khat RC ka jingli ka number ka san ka ba ong gumne ABCD as a square part divided into 4 equal square part as shown in figure. Semicircular beds are made by the shaded region. Find the area of the shaded region. Mentang ka gumne ABCD kemudian karena ka square ABCD mo ABCD is a square kita ke ABCD ki perlu karena ka square park mo kata ka park ka balongkom ka square ka divide kita ki south li ki square ka red pet karena kita ka square park karena ka bah karena ka square park karena ka bah mo bar karena ka square park ka bah ka divide biasa ki south li pet ka divide itu way are like south li square ki red no na kani ka square park ABCD ka phya biasa kini ki square ki baret ke bodon south li way are like south 4 equal square part as shown in figure kami kini kedua semicircular flower bed are made by shaded region mentah pade hapo jong kani park ngin sayu south li kita ki semicircle na south li kita ki jaga thusun teu flower bed ki balongkom ki semicircular kemudian ki balongkom ki semicircle flower bed ki jaga thusun teu ki balongkom ki person teu ne no ki balong penlong da kini ki shaded region no ki balang line gumne ma nang tade mentang ya what find the area of the shaded region you have what area jong kini ki jaka bal arui kane habot ya baro jog area jog ki ne katno la plus lang kane area kane kanong katno ma te kumang ilatip kane ka kawalong kum ne kane ka floor bed kalong ha kador kalong kum ka semi circle ma handa ada persai semi circular flower bed te phawat ya kine hi no kham phawat re kine ka square rai phawat tang ya kine ki semi circle te tang ma banwa ka semi circle hot ni te area jo semi circle kare half pi r square te tang ma la tim kat no radius haji shahang ni kham ong h for radius tang ma pek na kine ka dor ma kane ka square ba he ka jrong ma ka jing jrong jo ka side jong square ba he ka dis 4 cm ka side jong ka square ka baret pade kalau 9 cm kumang itep ha ka square ma une usai ka jing jrong jong ni usai ka ju per ka jing jrong jong ni usai te kamut mata une ro nyau mar une nyau mar ke ka ju te prah nyau te une ro nyau te i une ulain no ulong gopto bar ka sadar sa kanika semi circle kumto hane pet mo kata kumang OP une ka jujung jurong bodune nyau parah nyau une ro bodune parah nyau te ka mun tang so thu ba une ro udai nyan mar ka sadar sa kumto ma kumang kontrol so udai nyau sentita te une nyau sentita uthaw ke ai nadu nang ni hadone uthaw ya ka diameter jongka semicircle ke to thau ka diameter jongka semicircle tem tang tep diameter lo kano nya centimeter tim ta ban khen pare kalau long ka sok ke isna gumno let r equal radius long kano nomor radius barabar nangne sane udah radius tedanga extend nangne sane ma dapat jorong lo kala diameter ti ban long diameter ma kane ka semicircle uni radius ban pun kala diameter uni ngaron kam artli ma ton kam artli ki radius khna magan lo way u diameter lani ngabar radius artli ki radius ke ran kabat way diameter ma lane r larang ara r sene silia kolano r equal d by 2 te hni kalo r equal d by 2 ma radius ke ran kabat diameter larang minus 2 r ma kumal ada batai fi hang tu mentani diameter kerkum kajing yu ijumi kador long no nyau centimeter divided by 2 nang tadi no radius of flower bed
ma jong ki persentil tu tinggi ada tip you radius tem ta sabon wada ka area jong ki shaded region. Therefore the area of the shaded region equal karena area jong ki shaded region kanero kada shaded region kanero shaded region kanero shaded region kanero kaju te tamang kapang tip ang ni kalong kane kada ka semicircle kada ka semicircle kada semicircle kanero ka semicircle te area shaded region khain baro wong shaded region mut khain baro khini bala dap fruit line gum to ma te kamut ka thau bakidon southerly where are lies out southerly ai ma southerly ki semi circular ma flower bed te ke area jo shaded region kairan kat bat kita ki southerly ki semi circular flower bed kini ma kan elai ingin kelen no mar ngasu draw tamar itu epi ma te kum tu bila so tu mata ba ke area jo shaded region kare kum tu 4 into semicircle kare kum no half pi r square te ni ngala bane pom tu r sin y r sin r sao r sin r sao te ke barang sa tu setang pi r ma te ke cara jong pi de ngatur 22/7 haka caka jong r ku mangala te i kade nyau centimeter divided r ma don r tu li ma into nyau centimeter divided r nomor ba r square de kemur kathau ba don r likum kito kan te ni ngala ban pom nyau bodu nyau r bodu r bodu unu r nganyo khadwe hapo omdane esho danyam te ne jrom don stang khadwe bodu nyau tem dang su khay nyau siniwe nyau siniwe nyau centimeter into centimeter square te kane kade kataka answer ka kabak kwa ingi ma kane kade kataka area jong kita ki shaded region khain lang ya baro berkane phin sayo nyau phu nyau centimeter te kalong besok pet bha pule bha ka jingkli but na pi pule bha ka jingkli om don jing ma but kilong ki besok ma te haba phi khen ni ki jing khen for example pule bha ka jingkli 1% ma 1% batang kumta kamlong ba kalong besok te tangkat ne khublai sibun